Dobrodošli nazad na kanal. Danas kuvamo jedno od najpoznatijih jela sa Balkana, pasulj, ali u veganskoj verziji. Bez mesa, ali pun ukusa, mirisa i one prave domaće topline. U velikom loncu zagrijete malo ulja. Dodajete sitno seckani crni luk i lagano ga popržite dok ne omekša. Zatim dodajete sitno seckani bijeli luk. Pržite samo dok ne zamiriše. Pazite da ne zagori. Dodaj seckani svježi paradajz. Dodaj so, lovorov list i biber. Sve dobro promiješajte i ostavite da se ukusi lijepo povežu. Kuvajte dok se paradajz potpuno ne raspadne i ne stvori bogata osnova. Dodajte prethodno skuvan pasulj i pažljivo ga umiješajte u čorbu. Sipajte bijelo vino i ostavite da se lagano krčka, dok tečnost potpuno ne ispari. To će dati dubok i bogat ukus. Dodajte slatku i dimljenu papriku, timjan i kumin. Sve još jednom dobro promiješajte da se ukusi sjedine. Dodaj jednu kašiku brašna da zgusneš jelo. Zalijete vodom taman toliko da pokrije sastojke i kuvajte 25 do 30 minuta dok se pasulj ne zgusne i sve ne omekša. Za dodatnu kremastu teksturu odvojite 3 kutlače pasulja u posebnu posudu i izmiksajte ga u glatku masu. Vratite nazad u lonac, to će dati savršenu gustinu i domaću teksturu. Kuvajte još 5 minuta. I to je to. Miriše fantastično, a ukus je još bolji. Prava balkanska utešena hrana u tanjiru. Na kraju pasulj prelijem kašikom bundevinog ulja i posmijem suvim celerom. Ako vam se dopao recept, ostavite like, napišite u komentarima kako vi kuvate pasulj i pretplatite se za još biljnih recepata iz domaće kuhinje. Vidimo se uskoro!